Yamwache mwakwa Badwam TV Badwam Jumadie yi eso de denyum ana ajeje wo de edu so ne Badwam kasia nsam no ne etodwa wo mu bia wo beti ni nkramanta mi mo pani a wo shopom din so Dr. Robert Amesia se ene wo mu hwe ni mu se maywa be 300,000 9 to 14 years the vaccine or one more ebebobie National School Feeding Coordinator so SSSA school feeding Jumadie no so yade be kwa ban schools ahodo ni nyina mu wo memo sansemi ne nsembia no pay yade so mo Adom TV Badwam kasia wo share live wo Facebook/Adom TV Extra Go TV 119 DSTV 280 ko YouTuber search Adom TV Tube na kwa adomonline.com semi eni sembebre ewo ho Majoy Trish Center di bako ene hyemia no pay midi afia amankwa tamaklo afia ni dem yentie se de 70 mu ankasa etie enkramontam yimu director of shopom din so ye Dr. Robert Amesia ene wodi atoja kire mu se ye hwe ni mu se maywa be 300,000 wonya mfie nkunu kodunum dunan ye bebo wo mo empane ye bebo won ho ban afri kokrometo ma awode ano between 300 to 400,000 young girls between sa age group no say ombeje vaccine ebi wo school ebi so wo market omo around nti e stress obia maye chance ye mane bana oye between sa age groups 9 to 14 and onje sa vaccine so that echire oyinia onya cervical cancer oba you are 7 years and 6 years men prese o force manafa vaccine bi enwechi Adom kase bisa ne se eba ne sen ena emaya a ewo manyimu efri mfie nkono di koduna pe ena ode sa bambo ipa ne yi ewo wo mo eno ena Dr. Amesia ekire mu sei afi na ye ma vaccine no a emboa ena one yina andru 9 years so a ena ye de ma effect no ahoden no na obenya afight sa infection no in case ono obi da owosa yi no sa ahoden no ni ho enti enu na ye face woman nipa vaccine no within ages of 9 to 14 no ena ombenya the greatest of effect Kumase Resolution Center oguso ya ehuru fisa abatan no ma gusu gina mu a wo mo hwe ni mo so wo mo ha wo ma suku hu some placement no nke ebeye ede ama wo mo nsama hodo mpanifo ka che wo nyina na de che no mo ko bia ne etia na tie nti Adom kase ani binom ekasai ebi ti se me baba ho o ye fa se asanko onya ayi kumaka ye man je ni grade ni so yi 12 ena me buy o so ma ya ama beten na ke ba beje na ke ya ya kototo no ho na ma na ye de na ko nti ne ba 3 weeks so it's too much e wo mu se mo ana mo be hwe be ta se awofo no ba bia na me twakwan ne ye ba obo kwa no o ya ban adwuma no betena ha ye so ye adwuma no na de koya no me betena e bituma be sala ya e se mo kofi to mo pa mo kan che se ye ntweska e we da no de 3 weeks mentimi nye adwuma kula yi gina me so saa awa wo de wani hu so bi tieska me obi aka kire me de me ni hu ye ba aka che manje ntum ba se no de akono me hu se sikatwa bi wo oh se aka se me tieska na ya ba chi akula ne board na ya fa ne nkosi na mtongo si ya hare de tam so me hu se me tieska na ya fa me ba na ametwa oh ba se esra la o twele ni mbe na last year o me de ya ndini sa wo ye ba ya no mo ye mai sa ba ye sra no wawe no mo ye mai ipo de me ndampo we can no grandma so de freno me na one freno aba ene ma client men toto ebi so go from ebi toto ne ama na de so mo manya na asese esra ban na esra no edinyam people this esra minister of education aru de this o twele ni mbe kumasi ha na school na ebi ku kweje ya to akase no so na National School Feeding Coordinator so say nei wo mo betre school feeding program ni mu akwa aban schools ahodo ni nyina mu e wo memu I say the enkamesre pan say enkodu 4 years no na Ghana public primary school bia e wo ha no no mututimi benefit from the program
Emi say bebre na ubekọ baabi school yi anyway ben pa we was school feeding we ni school feeding ubehwe na nkora ni nyina adwane afiri baby school feeding ni no no makwa kodi baby school feeding no no nti saban etiminya na etu ho anamo ehu se na ebe ya at least basic school bia ewo ho no mu a eye aban school any school feeding no no mo so etimi anya Empanyinfo bi a wono moda suku ahodo enso ano enso ebo abanyi abaso ewosa initiative a wode aba wono mu kirima eyade a aboa masesi ubepimu a emofra pina na ewo ahomekasa wono nso ebeba suku esanse wonim so ba obenya bibi e de ato wonyem ba se feed ni ho no ma nhu kwala na ni ma na arehu bosa omu school ba na so na enya ahomeka omu time school but feed ni ba ye no meka say mri bi e breaki kakra no me office na nkwala ni ba mabo group Madam, I come the aduane for na ma o. And ya be discount ko to aduane adi. Na me say, "Eh, sir, mo de mo ntwen." Enti school feeding ne ba ya ka ya announcement say this week the feeding is coming. To be afa ni bom ran ya bo bell come and see. Rika o mo de buy. E de be didi. Enti ya ni aso bebre o school feeding no. Na ya ka ne say mo pagya mo kakra ma ndi hia me pa. Acting National Chief Officer Magana National Fire Service ay Daniela Mausinto Sapon. Wara kokobọ magana fo nyina nyaade so wo moye recruitment bia nti se obi be ka kiro se dwumgya adwuma no efa enipa foforo wa adwuma no mu a nokura bia nim ni Facebook ni TikTok ni account ya I'm operating I'm saying na brisam ha adwen kakra nti nanu ho ba bia ya che enkrofo bia omudi midin yes anti police force na ebasa na mepmacho omumbusemu ansa yedwuma no ukoba bia fa service ho ye fe nipa na upese ye fawa wetuma akofa session bi ni wakobusem na wo di TikTok fo na chidi a wo di sika be kwa akoma obi a ni so de man wasafa sakonya no so de kyerɛkyerɛ Ghana manfo yɛnhia se wɔn mo ebete fire safety ho enema asese ne be ya edwahwe nkwana hodo ma ne mu so ɛwɔ ne fie mu ne emiaye ahodo no ano so betumi abrase wo shinra enra no unim set time a wo shin no ade afa obetimi atena ho da bi ntime enko ho nkura ti mama kesa na esi wo shinra daytime kofo baba baby om shops nti wo shi a good idea but to ja na akoda na say o manye shiria aban na o ha no because no say obi ad na ni beto aban so emane ha adwen kakra nti no unim se wo ba be shinra na ugina ho ahwa ma edum kra di isi oguso azana wa Ejadifo ya wonmo eton tomatoes je neni nkruma wa boblo shidwamu se na ebo no akosoro ni nyina na ya transportation na shenka mu nsemunti na amane metisa no so bo akosoro they said they are tumo eko can I say they got on 12 million 13 they said they almost 15 16 it's the bank so almost penny for na yento and the end by as one find 20 no almost the boy heading 20 2000 na mo ko fa way you go for anraga joy 1008 mo ko fa ni say ya ko fa ni bush 1005 no fair na expenses no what they can wa no fair ni 200 o de adaka na empty box ni 80 Ghana o de kan wa 1000 o de 20 Ghana cedi na so dwa na nye ebu ebedu kra yento 3 million any 2 million e was through the entia lole fe nu afen so to bebele ankuma no entimi so papa ti na ni boy din nu etimi ba 15 ni 2 million 15 ni 1 million etimi ba so say 3 million ni 25 ti say ni boy din Adom news in central for ene wo mo nso a wo mo aba ebedi dwa bi edi nkomo ne bo soro price ne e wo soro ro nka to say last year buy to be say 500 kente ne buy o si 800 ana egusu kasa on tesunso o si enye midin e the prince owusu esiedu Adom news waswa ebejina eya bobloshi dwanimu na owusu sa koye ne wona eto bayire eye kokomba dwanimu ho so edi nkomo ehon so bayire no se ekosoro ni nyina no transportation no ene kwan na nye wo streamment fidu no nti ene bo no akosoro
yakokbaza yakodamba oti reje yakofa bayire wo ho no. Okay, nti bare type be na gugu e. Mpacho yapona. We na epona. Mpacho Enti ne bo no moton sense. Ebia ne bo we se no 20 million. Ana we be ya 15. Asansi lot of fe no. Ekwanye driver ni ko duru ho no ma bo na wa be bo no. The we abayire ne be ya baba be si kwan mu no. Na ya asam. Nka we no ya betimi aton wa ha 15 po. Na nka ya ton we time. Lot of fe no. Ama bayire bo no akosoro man. Yeah, how I wo konkoma market yam ni say. One we say fan is saying Oti region kwan no from Nkwanta to Pasa edi kwano kwan ni nyenyenye ho nso na ekofa nwama na ediba na cars no ehwiase cars no behwe na ehwiase na ne say omudi menwama eba ka na ba behwiase ama nwama ni nyina eden abukago baako ni nyina asai nti ye problem baako pa kase yen kwan no Oti region kwan no enya kura ho nso na bayire no ni fapim afriba nti ebesra abense on boy sa problem na ye wo no say ye kwan no enyenyenyenye maye ena secondly say kwan ni nyanti no drivers no so pese on be den on be fa nyoma na den abreye because ukodura na wa charge kase nti ukokora na ekuyani no kura de mo fufu kura obeduru ha na fan say na ye fan say oba wontumi nton because price no lot of no boy heading. Yenjina no so na Adom TV Badwam kasia na Hanabrema kwan ya no pay DC mrene ya da agya wode ma yenti yeda se afi no wasori a Adom TV so ne Badwam 5:30 ne ebaye ene ye bobɔ nwom a yede news no abramo madaroma de edu so no agudie mu nsam de obonkrata ne health tips ene yede to so de amaw ye wie koba interviews ba ko mienu wo ho na yede ahosepe ahyem asemidika pensempensemu eno ni Badwam no by 9/20/25 de madaroma ne yede asom TV ne de ye na gina so saa mo amunim de etumi ye nti madaroma entuni of netie nsema beboa wa enhoro wakoma ma abufo bia me hye omo e de wrade asepa se ne ye hunu de ye na say 8th ti mini ene 9th hwe enura ye ko October na 9th yo already ase so am ye hunu ne nso wrade Adom minua akwasi boatinsia enkwa hoden a ugina ne na so ti eja ewekesi edubodi su gina mu den ono de na asem ye beka na chire ai ba akwasi nsia boatin e wo ha bebe na me chia we afia me joso na bia boat sasa ni bia boatin ni bia bokọ de nyame Adom ho ye na so e Adom na ho ye bobo bobo ye me fe me da se o se de na ye ofe o top ye me fe kwasi wo mi fu e de na e top me kwa ka se si a o be ka se atade wo na wo mi fu e top and e dress what are you me fe better thank you hu ade na ka ne ye because no mu nyina na hu ade no o afia full dress ye fe majority dress o nipa ne hu na me ka ne nipa ne hu na sa nya top eno so mpe anya top papa nya top na me chiri nya top na she me share jeans me share skirt a full dress come up ti anu no na no so me da se entensi ti asida yo dia why ana so beto so ana ana de enya next week oh na no a Yesu edane empata miensa ema ne so ni pampim num so no yem say free sabre be si sabre onye ebiem eda o so awdi Yesu de betoto ne woni na ho o de eso ye biem why de pa se bibi a sheye de oh nyame Adom bibi akoko ejubei nwanwa de esi muskes senchira ni nyankopon pokoko paifu ei odiboni chei mi dwa nkobia senchira ni you are miracle worker bang bang hey senchira ni nyankopon nsi adopese nyankopon we too much de waseda afeda me boys ni nyina agire omo na so
Nti honorable nyame adom se mo fo mu a niam okọ ko hu nyina na oba nyame se kasem beba ne ma dia bi koso nwura mu opa ba no de bi so ba kwese ba bi yadru US awie oh yadru awie kwase da the plan ne se obi a oba stadium bi ad ne passport beba se obi kwa dia okay it first go no yes first go ni tomu pe and one USA akwasi yes adesa omo say Czech Republic Central Africa Republic omo amobi kura ho oh omo bi ada na nanu yi sa na no mba ha ye no mbo 43 etini na no ma hu so kura no ni amini wo mo ba yi be she table and person bi ba se be share Black Stars bus yes na mo samanfo edi traffic so nyina wo kaukudo no obi ayi ni sefiri kem na ochi bus na say am omtimo so omtimo ya wu kala no ko ada absalam so wow oh so mo ye ni say maya mo ye ni say maya ya deji me see ade ba ko amekaye ye cook mase na supporters do obo passport buy car say yeah enye bibiye ntine wa we eti kwasi da sa ni ye ya ya duma but to ne mo ani ya pobia be get passport USA Debbie ye pe Canada na hona omo plan so mo de ye be kofa but the here say agbowre mu o so kita wa de say o me ko hebo ba ko e wo USA be mu atwa ba ko heba abase nya we yeah yes me da se pa na no pay na maso mato aso me so me hu ne say first na me hu ne say e wo top na de say ma hu say dress Mon's address. Because what woman? Was it first? No, who said me who no inside. No, hear me. But what me no jina ha? What was a full dress? Full dress. And I said me ko to je kakra. Was a top here me fe. Hey, abasi. Ade. Hey ho. I go Mati so me am me pem wasem masa ko papa.